Recap the 2013 when how pok like 2025 rashung the thanra khmia youth phashok khmia vi vrajli recap the ningshimi ngai de leye ka khane sa da ina khya shi phlungi ge je iwi legishe yaw ko homa yaw hom shin me board of deacons bing kala rachang khai khar naw bing ngasot naw bing psychorally jisu christo ming de ring pa salam sa de leye ili azai da phakam ta ya dam hili youth na opportunity khami wi wang youth wi ka thana bingli I ka jangkhat ni shi ji wi klungai na hang song ai de le aring thor in the matu yi ji I wi bible text matarang la ka ari la sa mi khai first when inspiration special number jena ari special number khani I wi message for entirely da de jili zangai re iwa makam tu li si ga da phning khai na ri che jiga psychology li zangai da ko text na ki hangla ari pa shop mi khai ji ka teo ka chuk mujung room la ka sok mi atam sang sak se ji re kap ta hangai la lu shi ta Hosea chapter 1 verse 1 to 6 tao sem na ma thalang in pa shop mi re ali la ka chung ning shi mi da le thar ja ri na pa shop mi khai ju wang Hosea 6 with 6 li pe sa la ka mu ti ngai ka ji ne Hosea 6 and 6 li tang gu twin pa shop mi re kai ni English na ak shi pa ke for I desire steadfast love and not sacrifice the knowledge of God rather than burnt offerings ka ji ne ka kiwi context li kala ka tha da hang hau khala ka ji pa ji itum na phap ta bai me khwai backdrops pa ji or background pa ji ka teo ka young room se Hosea hi pa la ka tha da ring pha ka ji ne kala Hosea hi in pa la ka lake shinau akhana lake shinau akhli chela sala ka ya letter ka kapi tha da khuye Jacob of Vivram Shana Eva faithful husband ne Israelites now na thumba unfaithful wife ne the hangji ne itum na sorry ngala itum na ngala shakaza liva cover break her na vow khui I do and I will ring palala ring shilala jamlala shanglala atom gchi da mak thi ji mang pak sakrang la khin dang dang kumra da I do and I will gchi vow sai ngai cha da Israelites now in of you hila government le la ka break her ka sa tha da ngshik kai ne le shila ge nok twing room sa la ka atama khali ka har hina brevu na ka har li le shima man ka khang daily flirt ka sa hi ka har na the ka hai ka brevu wa ka har na the ri gchi muk the da la laka avna va tha every day brave walk na saran ji perform sa bom da khle da la ka har ji na itum na mar khli masa ga khui naw le da la ji na ka har ji na masa ga khui naw li avuli wa hanglo avana na sa da khle ga tong the re ji na ili ning de lo tha ka wa avana na li khui sang mi ra da wa hanglo da masa ga khui naw li ji hok wa ka tha no ari prophet na hang maram da khle tu yi Arava itum na tuk mai da zang cover ari hang hai da kle illustration jili pe sala ga mutui dang ai marama jiwi genre kala jiwi settings jili psycho hi shock da kle ne drama ang reo da kle ji psycho hi hi shock da kle ne atam ji tharan hi na hopok ngai atam ji tharan northern kingdom southern kingdom da khai khai ne wo Solomon witili northern kingdom hi tribe tharana shang tharana bom north southern kingdom ni shang khani North Southern Kingdom hili Judah ho Northern Kingdom hili Israel da ho ne atam 7th century atam hili Southern Kingdom hili Isaiah na maran sa ga jine Northern Kingdom hili Hosea na maran sa ga jine ari in am tu yi da klai text hi Northern Kingdom Israel hili khamaran with text ne kala atam ji tharan ka ta da ring sa khala ji ko wa kai atam tharan Jeroboam na mung sa ga jine Jeroboam na mung la ga Jeroboam we atam hili lon simlin him ya sang je teng ma de la ki na ya sang je ka spiritually bankrupt sa ka je lon simli ma dai sang sa la Jeroboam wing we khai ak je wa ka tha khala ji ka wa an bali ko krum hi introduce sami ka ji kala ji tradition ji practice sa hai da spiritual town sa na ka hai atam
ka shok the clear atam tharan Jeroboam the mung samani mako Jeroboam first khang kai atam li awang sak sane 7th century mid 8th century atam hiliwa Hosea na mung sa gijine Hosea na prophesy sa atam li Hosea na sa gijine awang hi atam hili prophesy ka sane ka hili social status khang atam tharan ka shang no bing na shanglak ka cham no bing na chamlak te le sa gijine ka cham hi poverty line atum Israelites now being we alungli la atum na la arau la sa gijine paisa ma mi karo to the ka shang no bing jai ka awung bing priest bing landlords bing atam ji tharan wa agriculture khamata esa sao paisa na ka shang hi define ma sa giji kettles atum li shuke ka thana define sa giji dala ngalei khle hin define sa giji dala so ka shang bing na khui chup hau ga da ka cham no bing li exploit sa pa mai da cham khang ai cham la ka le sa giji social classes ka ho ka desperate hak la kai na le sai ji Kakaneli spiritual bankruptcy ka thadale how ka logic cover atam ji tharan bal li khor mau ta bal hi ka ji ka thavi vrak logic cover bal hi ka jing ham jing rot khira khmia ka khne sa da fertility shun au bing we now boom or crops ka tha maya sang khang sa ko vivrani da thum na khorum sa je Israelites now being vivrali wa hi li khorum man atong wi tha da khorum man saran ji wa sami ka atumi uklungwa bali khorum ti khaini immediate response tar kar saida kala atam ji tharan wi Hosea ali ka pa atam tharan wa oh Israelites now being thada vivran le shilag in ko hol mo the take jine ka awi backdrop hi 2 King chapter 17 lima thalangin hangai dele hi ungpa ga jina os vivra hi wa ka pa meaning la le shi khamia vivra la ka de shan khui jine ari hon itum sani ji wa bites trial jo shunau na lo miya bali bites Mia now shunau khang daily flirt sa the like this is over ai ta de ku bai re ta hang sa re gi de la mia re lang rai cha da khon shi sa re gi na ba marama atam ji tharan emos we 27 ni ka ba atam tharan mai ava voina now mia re na shunau ling yu ka bi like this tradition ta da khang cha ne da sa gi or prostitute later clay hi atam ji tharan temple prostitute ka tha le gi ne prostitution now being hili priest being labai or me being labai no you laka bal wi mangali sexual performance agaji so that bal being hina they will bal hi please savairuno please sagava atumli hewun chungmai the ungra the practice sa agaji 2 King chapter 17 we 17 ka pa tam tharan awi now mera in now la win tang the bali phupia agaji chirang ka extent limit ji ka shung hai no thala la Hosea ka pa tam tharan wa le shiri avuvuli va hanglo ning de khin phyo mi re da kya khale gi sha kon khale gi ne settings ji backdrop li khale ji thak ji ne awungai na tang da Hosea 17 2 King 17 we first part li ka pa tam tharan awunga hi vivrali ma themne he did evil ji de vivrawi mangali a moresa we gi de awungai nang da vivrali ma themne da political setting hi la chakshila ki na le ga sa atam ne hi tharan atam li vivrana Israelites now bini khangji na thum na thada ili rituals ka ta perform sa de khle or everyone atam li yang si ji cover thada church ka ye de rakaka for example or even tight command da thada khami but kana we uklungwa no we relationship vocally le do the khanghan atam tharan what is our answer are we cassette tangkul to deliver itum na kapa atam tharan makhang je le ki shi da sanghai de le Englishly steadfast love the sanghai de le I desire steadfast love ka Hebrew li khinga tam tharan cassette the sanghai le cassette ka ji hi concept hakla ge cassette ka ji hi covenantal faithfulness li ka hang ni ji covenantal faithfulness ji hai cover everyone atam wang te ko everyone atam wa we can think it in different way atam ji tharan wa Mount Sinai we covenant 10 commandments is solid salak in chinang sa ji ne break her na I do and I will chamla la shangla la the commit kasawi scale kleji ngai cha da Israel now in of vivrai hi khang shik ne ji hi 10 commandments ari commandments mi haida kle hi na medium sa ga jino wa ka hili interesting sa ga ne thum na the ko khu ji ba ki kala ji cover Exodus chapter 19 ka pa tam tharan Exodus chapter 19 ka pa tam tharan Israelites now being now shun au ba na or me yan au ba na mai ing kumra the ka hang tha da Exodus chapter 19 we 8 kapadam tharan we will do everything what God said jinda kiwi wangin athum na chi thada hang hau khla chi khawa
Vivrana atumli Egypt win a tanjo community is a very practical experience. Live experience ne Geneva. Red sing a park sak park sak sak mana migaza may we parkrun tan gazat nga ha hang root in atum amik in a take we gene. Take we look a tanjo kaugada itumna shitsang the clay vrajiva atum shitsang the clay vrajili atam taran Yahweh. Yahweh he hiva commission lage datum the quick sung ne. We vang in a may, Tila ring lala, Kang David right to make a harmony. We run hang the Klihili, Ali, Archira, Katina dung the Aling Kumra, Kachimoina, Atuna Kamisa. We will do everything what God said. Later verse Moses no, Atumitu Yukipung, we rally Mount Sinai Kami each day. Agenda Kami song, we run Takova, the Ten Commandments, Joe, in a Vivrako, Kang David rally Korum Share, or Iwi Ming Sing Share, Sapachimi Shoma, Yon Lota, Maron, Hang Damijine. Okay, we wonder the Jack room Kaiko. Let's lag and room Kaine. Ko, there and then, second chapter Liana Kahangji, second commandment Kahangji. Ko, if a Yushi Gazara, jealous Kajine, ko, Tangu do the jealous Kaji, that the Yushi Gazara sang idly. Ko, maybe it is more than that the Yushi Gazarji up to that Mark Jimaka Paymane. Ko, that if a Yushi Gazara, jack of a negative notion, Mikajine. Jealous, if a jealous God ne. The hang Jine. Jina, Kajikatana, Vivrak, daily quorum takeover. I cannot just withstand and see. I quorum cry, no kiam tamni, you tolerate in summary. Generation Medina don't in a punishment mirror the Shanghai lady, Exodus chapter 20, second verse 5. Generation Medina don't the evil punishment mirror the Hangai. This is the only thing God cannot withstand and see his people worshipping other God. He mama yamane, Vivrama yamane, Muyong Romane, Kala tolerate Masarmane. Narajada Vivrana Masang Sakangai, Israelite now being a he live a sacred salag in a mo in the linga kumra, mo in no wivang, Otomutura the admit side like there and then itself at whom commits all day. We run at you with jealousy, we run at you with Otsakji Muyong. Kangates Hanichivo, if you ras Hanichivo, Nalang the Mut me hai sabaye gine. Because we run a lagin out to the whole day. Osaya we message is 750 we in how pokaine. Ko atum the mangana sung to the 722. That is like 30 years after consequences iragine. Come on about money. We run a hang the Kamukusang cover among about money. Are we in the kick a happen masamanada? Are we in the kick a matamane the bombs halabaye? But the judgment is imminent without repentance. Our message, the judgment is imminent without repentance. Are we knowledge of God? I desire steadfast love and knowledge of God rather than sacrifice and burn offerings. Knowledge of God. We run a time shock. Tasting will go. Many cover in a kibali commitment. We write kibali commitment. Mummy by man. He will line, he will passage, he will make up the knowledge of God in a commentary, a key word, Messiah. Marama, Cassette, he concept, covenantal faithfulness is in a covenant pledge, Masabaimane, until and unless E. Shunawaji Kipakla the Matekover, Mayera by Kipakla the Matekover, Mushaksa Papamane. Oh, it's a commitment, Mummy Papamane. We committed only when we know who she is and who he is. Kachineva. So, Ngarajada, we run the even knowledge of God in Jango, the Kahang, Adam Taran, Israelites now being Hang, Rurik in the Tanjo Kamir, Viraji, Kring of Vivranaji, let Lushita remind Sane. This is a message, this is a text of reminding them again who God is. Vivrana Moses Rahokui Adam Taranva, Ajalaka Abraham with Vivrane the Hoye. Ko Egypt win at liberate Sami Adam Taranva, our identity and the chain Sade. Not to the moment life from Giji Virajiva, not to the time shock me of Viraji, the mom lilo, because that is live experiences. Live experiences. Jibaji Hangaye. Arihon itumi Adamli, Arihon itumi Adamli Kyang Adam Taran. In a ram now being liquor, Jan Saye, Masang Range, Atum Nakahang. Socially, politically decline sadly, Kjine. Katamgashu Hikatakala Jikova, Katamgashu Hijikova itumi around 4,000 to 5,000 down Kunau Hilipom the Klene. Katam now Lazang the Laye, entrepreneurship in Lazang the Laye, come a dialogue in Otkasai to Drakale the Laye. Romley Kanghan Adam Tan, it will bring Palak in a bomb the Laye, but it will background
mom la ya se rom li ka tha da le ka lak ji ba hi a ka shi tha da backdrop na ka teo ka mi ngai ka ji ne in a khrajang sa dam tharan rom li for example church school li ka da kle ka dam now hi sha ji ko ka da kle ne of sha ji ko ka hi li class 8 9 10 kai cover everyone chok shi mai tui da sa ji da kle hi drugs ne da hang da le ye drugs ne like ba bangai lui mane da hang da kle ne a de tada atum hi short answer ji proud sa hui laga tada khu yawi gi ne so in the future chak shi lagin decline sa ka bai le ye da hang da le ye secondly itum avu avar ramli le da kle bing hi la kashang no bing male mane atum ni khanga na ta atom tharan shaji ko na school ka da kle li regular sa lagin admission mi shop da kle hi maku thumra ni je tuition fee clear sa da kle the rest they are struggling jam how ga the school kamathali ma mirror ji government with school likwa but governance are not good at home administrative are not good at home china katam now being spoiled sa da le gi ne china la criteria ka sa la ka itum hi ka tha hi machu khawa itum na hili le da khle wi tha da ring pha ye ja ring pha mang ma da meaning ji ma le bai shi ne da ka phaning ne ukruli mi 10,000 shu ko bom de le je ko 1,000 shu ko na lavish ala kai na ring da khle of which 9,000 they are struggling 9,000 of a struggle sa da khle romli ji hai ko ku shirinda jawrali of course ku khang de kai khli le sa bai majority na ka hang ne hi kani lui sai da or kanja lui sai da no we have to talk about this Mung check me I the kisara klo muchi bai mane because that's our back that is our home that is our root itum hili chingum mukutum na ring rela 4,000 5,000 bond the clay he at the max 15 to 20 30 years pumps up but we will go back home and we see ram liver ka thakla jikova hanung laga lui whatsapp masa the lui gi or thada chili hili restaurant khamatali whatsapp laga ram ungkava hotel li ot ungsau rela masangai lui ko laga pa laga zamang laga thi ka hai mitra khala le de le no this is true the ram li thada struggle sa de le class 8 9 10 ka laga overdose sa laga thi ka hai let me not name it ka ram li tra ka le de le and we know it and that's the context at home or itum we mangla rin chilala we see church kai de le de ari la sa mi khai ngai chai la sa mi khai ling rai chai shimkai ram kai itum ni shok de le chini lai nung so da chat ki da sat le da shimkai ram kai itum ni shok de le ka chi hang de le fact ne shok de le ko itum ne li le la ko what itum na ki contribute sa bai ro do ki contribute sa bai ro do ji pa ji important akane but before that itum ji pa ji mop ni ko itum with visions pa ji ma le rang la ko in a recap ta hang hai ba na what is our relationship with God ko ji pa ji hang ai Israelites now being Vivrali, we will do everything what you say. Vivrani healing under question, then why do you betray me? Yes, Sarah Jelica, why do you betray me now? Are we commander? You hold on to that yes. No, yes, Jacob, yes, Jili hold salo, the Kahangasane. Yes, Jiga, yes, Jili hold salo. The Kahangasane. Vereshine Jacob, Evereshisara the commitment, like Vereshisa, you hold on to that, yes. Mamalaya say, Itumli, Bangalore, Jihota the clay, Mishamati Shapna bomb the clay, down the years, Jungsang me car fura. Ka Hili Ari itum bomb the lelaka, Itumli Jihota the clay, who gave you the freedom to come? Itum Ninkan Haikova, we forget. Do you think nana talop zada kaleji? Do you think nana restaurant kamatali or zada kaleji? Nana earn saka queenie the peningla? No sate out the duimatu out no ability layout, no talent layout, nana saka queenie the peningla. I don't know, let me not answer that question. Let us not forget that
at the end of the day vivrajili le ki ma malai sak ngai mane na chi malai hai cover let us not forget that the judgment is imminent ki ba ji ma malai sak ngai mane let us not forget who gave us the freedom really atam ki da acknowledge salaga ma here vivrane the acknowledge salaga ringate hi khamadai ne the khuye vivrali mang shik thura ji hai cover I built temple sem ka hai ji vivrane na temple ka sem de lo ka iwa ji mo pomara ji hai la ka na rituals perform sa de it means nothing to me ka na temple sem sa la na rituals perform sa hi it will make only meaningful when na iling shikai ka va le shi da na watsami ka va le shi da na ritual perform sa de le ji ka va church ka ngai la ni vivrali le shi the church ka de le ji ka va na we say ha ka sa khu sang miracle ji ne nothing else iwa variation the church ka bo me ji ka va I don't know ka chi ka ta variation ka la ka ji ba ji o ja tui sem na bat kai we provider o ja tui sem na hang life is work retirement is that ring da le kai na tang da vivrali ot sakrum ki ji ne thi ka thi ji na retirement ne da hang ka la jing shom da na ka hang ji itung dang khu nao bing wa variation ne da variation da variation da the church ka pa mai ki ne variation da Sunday live lui mo pisang lo ung lo ka church ka but Monday to Saturday wa itung na sang ai sa lo ka variation ne da na winning ka chang na ma sa khui la ka thi ai ka mai fu wa gi ji li wa ring da le la ka cha ka shi sa khui lo ka mai fu khwa na la pha mai da hang ta da in the name of variation na sai ka ji ba ji ma sa sai ka ji ne point ba na wa secondly na hang khai ba na wa accountability cassette ka ji hi street fast love ka ji hi accountability sang ai na li mi da kle mi rin ji no we mi rin maning mane ka ji rek ma kap da hang ai and never think that the nali no hi li le I even kick society li contribute masar mane your existence itself make the world complete no kle we want to complete ka sa ne that just no kle we want to complete ka sa ne don't think you are more lesser than any others no hi importance ai very much ka nali ring sak the kle ji at the end of the day you are accountable for your life ring the clay sada clay psychology ne accountable sai ek ji mama lai ngsak mai mane ka thumali let us set boundaries we rally covenant relationship le lako ngshik lako commitment le lako vre shi sada clay ji chili lam dam shok se we rally jealous ma sang sak se ka covenant we alung ji na boundary ji na ma kan shok se ka ji ba ji hangai let us execute everything within that boundary. Jibaji hangaye. Soul na 1 Samuel 15:22 li ka hang ji a winning liver. We run a saptat zero lo. Kajine. Ka soul we ka pening li. Ana kamata kettle ka thai khung la ka we rally ma sot mi ka we running yang ung la by the way the pening kajine. No, the moment you think we running yang ung ni sa ka we running yang ung lo jai ka wo we rally ka pening ma sa la I am overruling his will. In overrule sa ka haine we run ki sang sang ngai glok ji ba ji ka sa ji na we rally please ka sa ne so na ji ka sa dam tharan Samuel na li ka ji obedience is better than sacrifice obedience is better than sacrifice we rather Samuel 16:7 li ka hang ji we rather uklung li khyang ne mi kumo bing na ayar li khyang ne ka we rather uklung li yang ai ta hang ji ne so it is more important are we iwi knawa message li in a hang hangai sacrifice sada clay burn offering the kwigada clay hi maka nam ni mani mane hosaya na hang the clay but God is setting priority no kajipali priority set sakala kachine rituals kwiga ka hi la tarkar sai Arihon atamli na sacrifice sada clay ji tarkar sai but without we rally na khang shik malela na sacrifice abom de le cover are mang sai pai shine kujipaji hang khangai ne we rally shik la ka khna wa sada we rally tashin khui la ka we rally tashin khui hai cover we rally ning ka changa ti shu de ring shok vai steadfast love cassette kachi hiwa is a life is a practical living out practical living out. You have to try to be faithful, you have to try to love, you have to try to be obedient, you have to try to be accountable, including me, all of us.
thum ji chipa ji sa phung re ki chipa hi hang ji ne hi ka hang nang shu da youth thili le da kre thum sai ko li vran so mi ro no kala youth maling mai ro no ki hang lo kup sang au ge ning share